me fanto na me sanje jisika ni binka wo mo ho wonu awo wo se me fanto na me sanje jisika ni binka wo mo ho na de na won kwaka nche wo mo se wa na ase me fesika ne nto ana wanu abeji sika na de na wonka ai ayi ana me se papa me di asanto makwa ye no asanto anim sika ni mu bi na so kwaja platform ne so aka ne se mebodua asa me ho because depending say ai eduduabo asante nyabotre enam se meba auto be chechie mu ba bia sika ne ko ye nyina afi na atopa mo pa machawo mo pa me machawo me save mo moto abo back door nie me say me meboa hey me ana me kan ye no ye di kan bo asante di ma akosi ase wedding ansa ne abo asante di eso ye di kan bo ma me akosi ase wedding ansa ne abo din mo am wo so timniga wife nyina ye mo ma me akosi ase wedding abaye mo timniga wife fodin ye kapani akatimniga wife fodin eti wana mugu nani mo ase eti mo so do ma me no where is the love what on the way Mama me na musu mo kwama no that lumba yiro amu betu 500 million e hu tonto 500 million hu tonto adona wey mogu ma me nani mu ase that lumba yire mogu nani mu ase wonyame na expose wo mo wonyame expose mo me de radiance se mfi me ho na nyame na mbegu mame yanim asesei na mo anu magu mame na mo safa ntom timu say de mo baye na mo kwatena ase no in every society there is a secret me say me ba out na me be kasa abeje mo nyina mo nsam wasantoa anu mame abusuafo afre me say wo kwa mo nim wo na wo mo nim de ntia wo kwa wo yesa na say kwa mo nkom asem ntia obiem wo mo nkom asem because wo kwa bad spirit Wokwa ba wokaka wona mame asem nya yie se baji mani so wona mse megu me mani ma se maji mani so se no mo fi se medisika o won fi se medu o musika me ka se sika no kwa meji tafrement no etu o mo fi se sika no medi etu o mo nya fast no mo be viewers wo mo de be viewers wa TikTok Yeme so si asante so yeme pe viewers expose no na viewers na mo play MK47 no my friend AK47 wo mo ta app so a wo mo agidin wo mo post ade akwa animu no wo mo no mo ansa ni pasa wo One more fight for the right cause. No more friendly pabe. I know ya day. Sikanaway. The nipa na chetim. Sakmanya chetiman chema. And was an mobile life. Mame. Samantha chetiman. Was an mobile life. Ebe so de mame. Sakmenti me some disikana. And was some so life at the mame. Afe the other day. What does a man for number to me? And disika. Eti mo fa kwan bi so e dia be abegu me mani mu ase ama se mo man mom obi ehun se mo na mo ye kan say mo gigi sika obi ehun se mo na mo ye good person na nka be gigi sika ma mo when you dey call wo mo plane egu me mani mu ase me credibility am dey up no so wo mo gu ani mu ase na ya me ka se me ntwabone ne akwa gigi sika de atua ma wo mo wo be gi adi aya wo mo atena ase and one pepia, ya mamma nitrate, as one number ye. One more begu me many must say, no more Jimim, near the Jessica Momo Diama Womo. What by Jeddy? Niakas woman a yay. Niakas woman a yay. Send a face a medu musica. At Mube Gumi many must say, I shall buy 1 year bonity. Mammy Akusiasa one will be a bonity, and on Facebook, and on Instagram. Yabama Akusiasa wedding, what's a mammy no good and massay. As mammy wo ho, me mammy wo ho, as mammy Akusiasa one a moye ni say. Na me buso mama akosia wa moko 500 million ho ma no no enye mama akosia wa ene ese oni da lumba bo ebre yinyina ye nimu se woni da lumba na ebre ye aga 500 million yeska be mama me no 500 million ke yeska be e mama akosia wa eke yeska be amotu be hu tonto wobi ka ade asem na ese a yeso omodu ezi sika na mama ni sika no omdi sika ebe sese sika wo app no so de ma no enim guasesem Animu guasesem.
500 million. Mo sika da wa ho. Ma me fa me dan to so mamo. Me ba. Jai. Ada won so mbeka. Missy Jai. Improve nchiro obi ani me am no na me nyina enimo. Omuni mo bom so obi akọ. Jai. Me kasam. Me ne mame esi edan eto aso 3. Aye de ama rent. Po ayi friend pa ma kwa de me de friend pa ma. Ebe nya ye de ama rent ansa na me mesi me tu my bro say eto aso 2 ano me nko a. Me mame bi sikani. Oba me bi etikani. Me kwan mesi me dan. Mame akosi ase wa se me ba ye. A me ko ye na nanse me je adwuma me tifie. Ana se me je adwuma me tifie. Ado kwa me kwaye me part time job na maba. Me kwaye se kwa me ba beko. Me kwaye me part time job na maba. Ado kwa na me se me jai no. Me je adwuma me hwe me mai kakra no. Me kwaye part time job na maba. Me na me wi mame mesremo. Se kwa me se me ni sika o. Anya de medie. Se kwa me se me ni sika. Anya de medie. Adia. Ba dia. Mo sika don 500 million. Mo sika da. Ana mo be ko sika me mo mama me akosu ase no asremo. Mama no so asremo. Mama me akosu ase waso asremo. Wasremo. Ase mo me ko bibi ma no. Mo gumu ho anim ate ehu. Mo gumu ho anim ase. Wonyame fa mo bo ne nchemo. Se de mo nyuma sitie. Me fa ase e wa. Wonyame won fa mo bo ne nchemo. Se de adwuma ne de mama ya ye bi. Yes, start. And a mumu follow, we start and a mumu be follow. It is some your boss, no my dear, me the mammo. Some your boss, men for mamma, me the mammo. Me the mammo, Munimuya, Munya Mayanshe. Me the mammo. I do my master. And a macua, men a machete, mamma, some hour every day. Tiniga wife from Kamama Mo. Men a machete, mamma, some aqua pimusene. Yenya branches, Adebiamica, and Yenya branches. It is a no ya wo be catch him say me nyan tokwa no ko na wo so abegye ntokwa na ba begye ntimi me ya accountable emfa ma ho me cheche me sika ma me made wo platform ko fa na ko dibi na enu akwadwo asanto so pe ma me akosu ase wayi a wonim ba bia sika no omde koye sa adwo anso na kumamu na me ma anso makumamu shata ba ma kwa prempa so ko be ka say ayede ko hanom a na set nigga wife na egu kojo to asanto you know all this. So why did you do that? Why did you do that? Unim we nyina ema wo yes ah. That lady na so kwa ba spirit o. Hey. Yes ma me na sem na enko so ni nyina afi wo no. O da adwo no kra dem so. So be je di se busuafo no krambo say asanto akrampo no. Tama na okwa platform to platform mo suma ne say. Once na say no yes say. Oso o ye ntitemu. Ma ba Ghana say wo kai. No come friend say when you say ade no mo mpesa because mo no because when you answer bi o de beche nsem bia wo be je di etu onya ma me so create your own group obi say create your own queen group ready o pa o shata ba wa why queen group na wo ho ma me de minti group for the meantime Pacho meti mi akasara for the meantime bia mo group ntonti why me pacho meti mi akasara kasa ma adama me na kasa no my you adumo na mo me dwamo pa o ma wa wonim the stress and e fe na me be say me ka actually enra nko ana me be fi ma starting wa back door ai starting wa back door but na ye fa ne mamu pa ma Matias enim fe bi odisi o mo bejedi se na me mo bejedi na me madam ma me ba ma men ka sem ba ko mpacho wate wo ba me so mo dem ye friend modern ma men ka we se bia na obi ni ha se satana mo ni ha modern se na obeka sa sande kwe friend so obeti wa akwaji sika wo Kennedy ho no ma ente saa wonim se ma me yasemi anya politics ana me won so obeti wa akwafa bawomia ne yire ana night mpo ye mame jollof Ghana jollof ebe mu ebe didi mame natem menam platform to platform ahoache no menam platform to platform na me po mo acho say night baby obi ko bia na me di nachi ese mame pa atwo na mame ne mu hwe
attack here and attack maame because me fa message ma e meka maame nse me beka say enti mesem mi ntwa so e one man na me hu say mother eba be show life esoso edidi jollof Ghana jollof atem and me say na say me amobel na politics here na maame ne makasa maame na so aka tem say me life so e meka ncho ne say ba wo mi anya hwe said de bia me catch them no na ba wo mi akra de wo bai wo ka som sem che no e de ne to ne kukum e bo na chi a dom eti no hwani anka sentia e ma wo ba tu wo ya we sa me bo abeka ma me na mfe ye se e me ni panu bi atam e me ni ba wo mi atam ane ne gira atam etu na etu na me ye na me se ma me ya ka sei oba tu aso ye sei Timiga for the year politics. I'm a mammy bedi atem, mammy atem, Marcus Yasawatem, Entino. Mother, as so be so camera, Eddie, Mamma Ghana Jollof, and to make a catch and say, when yai now one more politics mo, what can one come on the politics no, and my name for my mini dim frame. Because the politics no, I want more canning your mammy, I could just say wasam. Now, when I'm a friend and I'm catching say, what if say, what bet you want to quay walking? What been him? So be nice, I can't dim now put your back. Say, your friend say, Afrafrantoy. When I put your bed to our action at you, say you. Alan Cash. Alan Cash. It's a random man find because we're a politician. Talking about what politics, no. And I was saying, a Bawomia, MP, war Bawomia, and I saw Kennedy. Because I'm a person who baby free. And also do a MPP, no, and no did the love for one as atom crash them, eh. And I'm saying, Mammy, and your politics. Mammy, non to a bada. I don't know person with politics, ever for my maybe asam. And I'm too for say jay. Na mo solve mu issue mu politics mo ye politics mo nye maame na se mu mfiri mu ma mfiri wo bia wo me won se wo ye politician ti na mo me frɛ wo ka kire wo no ese mo nye politics na mo be ye maame na se mu mfiri mu enu ani o eno dia be si won se me frɛ ne ka kire nto be tu asai enu ani o ma mfiri wo bia wo me won se ye politician ti na me frɛ wo de mo politics be vuvu of maame asem ame de maame atem nti no ne ye maame penti na me frɛ mo ka sa kire mo no ese munyai enu ani na ge ne se ya me be ka kire kire no e abucha fa e bone ne bone so na me pe no Debi. Mami to kasama na adwa me san clear bibi wa ha man patron me 1 minute. Okay. Enra the night race so be ka say me ne adwa frɛ ne say onya obofo atem didie me ba matwa me so me nchirem ma akosua say wa asem na ye ko obofo ne yela asem enye ya asem ena me ne adwa frɛ wo say obeka obofo yele ne asem ma be ko divert afri ma mini case ne ho ti saa dia me pawatro me ka obofo asem say be ya ye be ko ya ma me ntoko na akura si yo ye kasa na eagle mother gina so ena eagle mother kasa asante kuna asem no kana ye no kure Samuni obofo kokwa be divert ya ko obofo nko aso maame na samu ntimi nka enti samestro se twa maame ayi obofo asem ne so enno no di gina no se ye friend se wonyane ya kwaji sika akua 93 twa me ka se mi ntro me isro ya me de me ho na maame obofo abre wu sika twa esi obofo abre mi sika kra mpa sank maji o adro de maame nka sakra mi na maame nkle obi ni won tokwa mi na maame nkle kra ma adro maame nkle me de me ho me de me ho papa the night say wonim ya kone kobusa yake no adole nya abote ma me kla because anu wo odigu ya nimu ase kobusa amase free yake we kebeka ma asema kiro me kom nimi o kom eneme e kom neme so ya me twa wo bofo kro ma misika meje nti mane ha ma misika meje 53 years ma me panimu wo na wo se ka wo tie tena na ko atu ye fo ko na wo se ka ka se so ya ni asante kwese na mate na ki acheche die mu atsere wo no obeso to wo gumami na ni mu ase gumami na ni mu ase o Kennedy meboa etwa ni to de Kennedy sem ne ba ene ye mame hwanhwan Ghana jollof no aba be ko na kwese ba wo mia ene Kennedy no mu de mame na sem na ba be hyemu what you say na kwese mame na sem no ko ena me ye fast akwaka che ne se wonyai ena o de ma be si apiso mani mo bu ase ehu because me hu de mo ye NDC nka ho MPP no obi anya politics because ye gina ha ebi NDC ebi MPP enti anya politics ne ye anya politics ena ye mani ewu mani mo aya wo moda say wanya asem ba be kamoda wanya asem ba be kamoda say ma me gu asante ku ni mu ase wo be gu asante moda you are evil child you are evil
we are so be send so ma wonom kra say am 400 cedis pay 400 cedis e pay wo nice chopstick 400 cedis e pay why you adwuma bia ma obi you dey be patro mommy for from patro kasa we dey kakra mechanic say me pa macho mami say why you need di muntimi nye chiridi bo kai say on say me miti bibia me ba pui so on say me nkasa na ma frem na ma ti mo woni na ma san me si mamunyesi on say de bia me kan na me si me de meti ase o me hwemo mamunyesi adwo yi ne his royal wa kuma pa bi asamba de o musisom ene ye kogigi ska ma we ye se miti na wa na ma frem me se me pa macho mungodu onansa but adwo betimi aya agro no de convince say ma de anya hwe nipa ni se na yesro ya nso gege ho na ma give up na ma woni mu say enu achi ya mentwa no mpamacho woni mu say enu achi ya krampo no menya kwa wa achire me na me ka say so mo gu ani ma say bi nti de wo bia me meka de wo bia ani afa kra de some pension mu achire na some akama no antuma what enu achi ya kra me wo hono ma Mami ayi dadumba nkrofo ne kwe pleading ese me kwa me raise sika emfama wo mo adwa me kwa me ye yo me mama ye adwa okay say me gu me manu ase okay say one historia minimum da na amanfo nim say minimum but monim say minimum da from Ghana time ntia me ba me no metietie ba bia mama kosua yi me follow. And I decided to follow you people because I'm in follow mo. Di me follow mo na me introduce me ho. Ase me ba de we mo si fani ade na me yi me ho si ho say because of mumunti. Sike bia no I will support it. To the point say minim say Royal Kachira me kachira mo say if me monti me nyi ska kra me ankasa me loans ka. Mo wie no mo ntia. Ah me kwa kache ma o. Ama ma kwe ewrade mama onyamisha wate mumunti na me ye onyamisha wate sika to say me ankasa me loans ka no omo fancho omo manso me kache ma ama sase me say ko wonim say wa kwambo manti me no nkasa e yes eye me ya papa me say ma me chances nyame be chia mommy patro ba me yes sika wai patro that's what me me ka say se mi loan sika me de adwoa enti na ene his royal me akra na me fa ne se mo na ya ma me catch ma adwoa ka se ma ka se nye enti anko onye saade me so ya wo kwa ka tem say asem ye ni kan hwe masa enti me ye nam se da bi e ma me hiamwa enti me say die ne mu me se e ba kra wo de wo mo na me ka wo mo na me ka yes I remember wo fa ma me ka so baby nyame be chia mo ka mo nyame mo ka me yare but me rap mommy what we say mommy and do so ya ma me nye bibia o on say bibia na ma fa kire me so mama me nye mo si we me oh ebdia mo ane but me de kakra me kan say mamu jantokwa na ma me ne hodo ati say de amanfo bebre ka no o de sika na wonjiji biwa me sika na meti woni sa wo budget nso so a in full support na ma okay Mekaye. Ma adwa wonye di sika bia bia mo bi ko wu kwa menua no nje. Menua no wonye di sika bia bia mo da. Menua no wonye di o wonje da. Menua no je me ne be kum ne be me kasa menua no wu bia mu da. Ke ton tai. Wonye di bia wa ble. Wa bro to kuno. Ene ni kuno ne ma na yo. Mi ko school ti meja mo Hawaii. Nyame chekasa. Oh, kakra mekane say what the other casa back door say also momo fa kwan bi so na woni his royal tio momo bejije to bi kasa modi man patro ya ni sika man na bi da ni sika bi man na me patro na asam no so mo nka bi ma de be kasa back door yanka esa papa shi ba bonti be kama ni na what the be kasa moni patro yo mom that's nyame che kasa mama me abo papa shi bi ya de Nyami shiram nyina ashanti nyami shiram ashanti jama kanse muani nyeden so obi ka se me oso se nwenwenwe ma wani nyeden nya se on betwi afa oso social media wani nyeden na omu beka na obesu omu so wani emele no sa na on beye wo ti muani nyeden muani nya omu ba no wo mo no ye dia che wo mo
So what yes, and Jessica so could be because we make group no me ma konto kwa wa sa ma bere and Jessica bia mu meti legal wife o man kwa jijo musika. Wonye adwuma wo bank no obi abepe low ana sika bia wo ho enye sa de ni biom enye ye dia koma pa na di akire bete bi mu ya bonsanfo agegefo o ma hyeda na o ma koye meeting wo background na o mu begu wani ma se bete no nguase emfata wo ne emfata wo kina ye nyi ntomu ma wo ne enyi ntomu ma wo kina ye no bi ye de ye nkwakora betwa so eye nsɛmfo na o mu di ne nkwase asɛm mesra wo mu kama koma ntomo ye ma me ne ntokwa ne de ye bɛko na akokina ne ye nyi sika bia biom Yendi jisika bia bia. Na me say papa she no, na me say papa she am claim you and papa she babon te dia e no me koka wo yeah, babon te be claim na me say nya abotre. Papa she e babon te be claim you and dey obe continue. Ba wa me clear. Eh be ma be ye bo me na omo fo omadwuma. Yai omo meto aso no mo so nye omadwuma. Papa she bad ya ye beto aso. Papa she entimi anya kukuduro ama bonte ameka sesika no me na me tie ye me de fa ha me di ye we me di ye se mama me akoso se wenti asante kwen ne so ya omo nim ho hwe dia ene obi amfa ne sika ne na atuo ne na de ngufo obi akasem ni bi me da masimi rescue mu ntimi pon bana mu free so ana masa adwen ne mu ya me che bye bye me che me ba nana ye madua mami we pop pe wa asem mami yo kas nana na no na me so me na yo si ankrofo wo ye platform is shatter ba nura me see me kuma bo me se tama me kwati so mo kan wasem me yo bata asam ne ye me ya me se ne di asem ni akole jama me ya asem mu a ebe ye ka e na o ma sheda ni de bia mo de asem abefore o mo sheda mame on se mami e ba ye kwambo ka ye di nkomo kra wo kukwemu se mame ne api ni bibia ya fa ho ka o me kwa me ref nyon kwa na e ka ya ma so fu bibia da do eni so mo de wi abebom no sa sika ye o mo kan wa asemi bibia kwa ne nam ye a na mo twen se beba nyinara ya TV so ti ase beto mo nim se wo die abufuo be na o ma sheda yes no enti no die meka ne se medamase asante kwen oni esro ya meda se mu nya mu wo die papa she no obeba se wa makra me sremu ma me na sam ne die mamu nya ka ne mo sika ne die mamu nya jiska be bia ne se bra yi yare yo yo di ma me ya chi so ti ase anu mexipa na se yanka nija bakakra baba jama de na ho be wo so obi eka bi mo di asa bebom ni nyina ye humu asem ni nyina ye humu asem na mission no wo beje se na mission na ma me akosia se we su wo se nye de mi pemi o nye se na me pe no asante nye se na me pe no ma me na ni mu ase I don't tell ma onim se me kaye I don't tell ma ka ka se ma me na ni mu ase the reason why no ma ma me na ni mu ase papa ni ma me ni so ma gu na ni mu ase ma gu na ni mu ase mo because enye sika na omo yesa wo ho ne sebe butia brotire ye adwuma sika we sika sika we eye sika obi oti Germany na obi oti UK ebetimi adi sika we so ti ase enti bibi ba ne semu anya botre ma ma frɛ oni pa no yesa mo koso life asi ne so Abusafa amaka oba GQ Travel Hotels Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how na TTB. Now they are cover plane. You go to international airport. You go to go airport to your destination. And one person go holidays. So if you are able project to move, maybe I'm making some project to use. You go to my Divine Space. You go to my GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.